fetalai manino Iesu. O au nei o le ala upu moni ma le ola. E le adu atu lava se tasi le Tamā. Pe a le ui mai i a tau. A e mau Iesu. O e mau le atua le Tamā. A tase mo lona nganga paia. O lona winga. O e mau fo i mea uma e te mana o miere nei o langa mana usavaringa. Ona a e wala au dia Iesu a ve mori i mau whaola. O manuia uma ma wha manuianga Iesu mai lona Tamā. E sau Iesu ma au mai i tutonu le lua saveringa. Benefiti ai oe, benefiti ai lo ainga. Ma tangata o lo tau savari whaatasi mo rosi o manga, amen. Ma te ta inga. A whai o au o te loa, ka ki kala, ke loa kukara whalai e lengi, ka buta, i pole alava nisi mea alofa le tua mo au. Po iei fo ini whanua mani a se tala mātou a inga o te aia iai. Ina ua mawha e poipo molo tō lua, ma matan masavaringa wha ngari. O au mea alofa uma, ma wha maurianga uma, ma mea tō tino o te aia iai. No o sauma au mai to tonu o le masavaringa wha ngari. O lo benefiti la le masavaringa wha ngari, benefiti lo fo ilo tō lua, i le masavaringa on o mea alofa o lo i to tonu ia tau. No o sauma au mai, a pena fo iau. O lo o benefiti, mai mea alofa rea tua i lo to lua, na sau lo to lua ma au mai to tonu o le masavaringa whaare ngari. Amen. A whai o ese whanua o lo to lua, pa sa whaamanianga mai lo na Tamā. Moia. E ma whai o no walu whawelo o whale, e au noa ma se isi e tau fia au. E le ona o au e ona le ia te tau. Ai o le ia te tau o lo to lua le e ona le whanua. O le whaamanianga lo to lua, le fula te manuia toi maa. E le ise te mina whaapea mai lo to lua te Kevin. Se i ka mea lau ki kalanga si usu skapis. E au whaapea tui ai. Ia sau i lai ngalo i sa moa lau ka ringa ki kala. No. Talu sio naua e maua mai le ata le tau vali atu. O mea alofa uma ma ta leni o i totonu ia te au. No o sauma au mai ma fausia ilo ma ngali. Po whaamanuianga o whaamanuianga. O lo fausia ma au ngali. Whapena fo i pētalia Iesu mai whaatuatua e te ia. O manuia uma ma whaamanuianga a le atua Tamā ilo na alo. E sau Iesu ma au mai umai tonu lo savaringa. Benefiti ai oe, o lo ainga, e kalesia, lau ngā ruenga, o au o. Ma tangata o lo savari whaatasi moe. A e maua Iesu. O e maua manuia uma o Iesu, mono Tamā o ainga. Te oe visiri mai se pine wha maura na wha mtalanga mai le fionga le atua. O ni mau Ioane. O Iesu, o le alo e toa tasi o le atua. Toa tasi. His only begotten son. O le mau matai o Iesu, o ia o le tupu, he's a king. O le mau le tuse e peru, o ia o le osi taulanga sili. O le fesili. O e anga whaalapo o e maua ni whaamanuianga. Mai lona Tamā. Whaamanuianga ia Iesu mai lona Tamā. O mai le mau Ioane. A o i lato uma, o e na talia o ia ma whaatua i lona suafa. Na ia avatu iai o lea manuia. Ia a lea i lato ma whanau a lea tua. But as many as receive him, to them he gave the right to become children of God. To those who believe in his name, he gave the right o lea ia te tau. Nau whamaunia na vaenga mana whionga pa ia lea tua. Wharinga mua whai upeono. Na ia whaia fo i tātou, manuu whaatupu mo si taulanga i lona atua, ma lona Tamā. Ia te ia le vi inga manipule whaavau lava amene. Ua tā ua fo i ore tupu ma le o si taulanga i le atua, he made us kings and priests. Kings and priests. O le nā fo, ua e anga vaa i le nā whaamonianga mai le atua, mai a Iesu. A le atua ia Iesu lona, le fua e maua. O ta ua i ora tupu ma reo stauranga i le atua. Ka me le tala le Tamā i le urumatua o le uso o le hui whamamua. Ioane se furu ma le fitu whai upe se furu whai mai. O au mea uma, o au lava ia. O au mea fo, o au lava ia. All minds are yours and yours are mine. O le upu o nei to tonu ina, e anu e vai pora le winga, all means all. Mea uma. Nea lava.
O whaamarianga uma le tamā ilona alo Iesu. E maua fo'i o e pea e talia o ia e avea mali i whaola i lo soifua. O whaamarianga uma le atua o le mahalo le atua. It's yours. Pe a e talia Iesu e avea mali i ma whaola i lo soifua. O au nei o le ala, upu moni ma le ola. E le alua tulawa se tasi le tamā. Pe a leo i mai te ana. Manuia, tātou tui whailoa.